Simple present tense. A format is subject plus be1 plus object. Manipuri ki artha e nai na loigani ayama matamda. Example 1 da I suspect you ay nahaku singnay shigi sentence na nai sijinaba. Example 2 da he is mango mahak hainoksai shigi sentence na e sijinaba. Simple present tense की negative subject plus do does plus not plus be one plus object arthur date. Example 1 the I do not know him I mahakpu khangde de sijinaba. Example 2 the she does not go there mahak mafam aduda chatte te sijinaba. Interrogative form does oblique does plus subject plus be1 plus object arthada manipuri da handokpa bra bra. Example 1 da do you drink tea nahak cha thakpra sidana pra sizinaba. Example 2 da does sana love sakhenbi sanana sakhenbi bu nungsibra sidana bra sizinaba. Negative interrogative formula do oblique does plus subject plus not plus be1 plus object arthada the bra. Example 1 the do you not know me nahak aibu khangdabra sidana dabra sijinaba. Example 2 the does Rita not bring the rose Rita na rose adu puraktabra sidana tabra sijinaba. Sida loizare present simple present tense ki loire mathang gi video dana mathang semjarage si haraga mayam gi mafam da kaina no bidai lokjari.